Ngiyalibingelela bathandekayo esifundweni sesitshumi esingena kuso namhlanje. Mina engikhuluma lani ngumfundisi UG Mlilo, nginxusa abangane bana baziveze. Salubonani izihlobo ezithandekayo, sithanda kulamukela kusifundo sethu salona leli viki. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Salubonani ngegama lenkosi. Sithanda ukubonga ukuthi sihlanganiswe njalo kuleli viki sizofunda izwi lenkosi. Isifiso sami yikubana singasuki isifana. Okhuluma lani nguthabisile Dube. Asicimezeni isikhulekeni. Babo sekhaya ezulwini, sithanda ukubonga ngokusinika njalo elinye ithuba ukubana sikuze ukukhulumisana lathi. Nansi isifundo esiza kuxoxwa kathesi, busisa wonke umuntu ozabona lesi sifundo ozasizwa. Vuma singasali sifana, senzele umusa kuze kube sekupheleni ngoJesu siyabonga. Amen. 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 Siyakwamukela Thabisile, siyabonga ukuba lawe namhlanje. Siyabonga. Sibathandekayo, singena ke kusifundo salamhlanje esilesihloko esithi uJakobe uba ngoIsrayeli. uJakobe oIsrayeli. Akusifundele uGenesis 32 ivesi ngelika 28. Yasisithi ibizo lakho kalisayi kuthiwa nguJakobe kodwa uIsrayeli ngoba ulwile loNkulunkulu labantu wanqoba. Nansi indaba ukutshintshwa kwegama kusuka kuJakobe usiya kubani kuIsrayeli. Singakaxoxi ngale ivesi, mina kungikhumbuza ekupheleni kwesikhathi nxa sesisindisiwe. Ungaya kuSambulo ngo2 verse ka17 akusifundele. uSambulo ngo2 verse ka17 kule ndaba enhle engiyithandayo maqona nokutshintshwa kamagama akwebani. uSambulo ngo2 ivesi ngu17. Olendlebekezwe lo akutshoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngizamnika ukuthi adle okwemana efihliweyo, njalo ngizamnika ilitshe elimhlophe laphezu kwelitshe ibizo elitsha elilotshiweyo okungela muntu olaziyo ngaphandle kolemukelayo. Engxenye ukhona wena sihluphekile, engxenye ukhona wena sidanile, engxenye ukhona wena olebizo elenkambo ebuhlungu. Lapha sifunda indaba kaJakobe. Mina ihle yangifaka khona le ugcina kwesikhathi. Lapha uJehova azanginika igama elitsha elokunqoba elingangikhumbuzi ngezinhlupho esingena phakathi kwazo. Baba Maforo, nxa ukhangele leli vesi elithi lona uJakobe akazi ukubizwa ukuthiwa nguJakobe, uza kuthiwa uIsrayeli. Ngoba ulwisane loNkulunkulu labantu wanqoba. Kuyini sekufunda ngamafitshane ngale ivesi. Sikhangela nje isifundo sonke ngamafitshane. Kume ngisukele lapha kwesihloko, indaba leyo siyilethile mfundisi, iyathathekisa indaba yamabizo. Right. Esekuvezelwayo namhlanje kubana inengi lethu umuntu vele uphila kumbe uhambelane lebizo olinikeziweyo. So kuqakathekile izihlobo ezithandekayo ukubana sinikane amabizo amahle, sikhuthazane, sitshelane izinto ezinhle ngoba umuntu imvelo yakhe ilandela lokho akuzwayo ngebizo lakhe. Ivesi esitholayo indanyana yokwaziwa ngekhanda isivezela ukutshintshwa kwebizo likaJakobe esikwazi ukuthi lalitsho ubuqili. uJakobe wasephila njengeqili ngendlela ayenikezwe ibizo ngayo. uNkulunkulu abesemnikeza ibizo elitsha lokuthiwa nguIsrayeli ngoba enqobile esinwana umuntu wanwa loNkulunkulu. Yilibizo lokunqoba. Khona manje silelizwe ukubizwa ukuthiwa yiIsrael ngenxa yendoda yaleyo. So engufundileyo nguNkulunkulu olothando, lesineke, obekezelayo, osinikeza amathuba amatsha. Unikeza uJakobe ithuba elitsha, amnikeze ini ibizo elitsha. Usukwayithinta uSambulo ngo2:17 ubana uNkulunkulu lathi sinje singabekezela sanikezwa amabizo amatsha ngoba la esilawo la Madube alohlupho. Yazi indaba yamabizo iyathathekisa kakhulu ngoba ungakhangela amabizo akhona phandle la uyazibuza kwesinye isikhathi ukuthi kade kuhamba njani. Kodwa
uJakobe uyatshintshwa ibizo ngenxa yesehlakalo thile adlule phakathi kwaso. Singikhumbuza uShadrach, Meshach lo-Abednego. Inkosi Nebukadneza yafike yabatshintsha amabizo, yababiza ngezithixo ezeBhabhiloni. Batshintshwa amabizo lawana amadala ayekhuluma ngoNkulunkulu ophilayo baphiwa. So lathi umhlaba ususpende waspenda ngamabizo esingawaziyo. Amanye describe into esizenzayo. Singamasela basibize ngakho konke. But uJesu ngicabanga ukuthi ngesifundo sanamuhla ufuna ukuthi sitshintshwe kulokho umhlaba osibiza ngakhona, usinike ibizo elingcono elizakhangeleka kusasa. Nansi indaba. Babathandekayo, sizangena kabanzi kule ndaba. Isifundo sethu sizakhumbona kuvike liphelileyo sasitshiya uJakobe esuka kuLabani esesiya ezweni lesithembiso. uJehova esefakile udayi kathesi kanjani usungahamba angithi yiko zawukhangela lapha nxa esuke esiya khonale njengomuntu kuyafika engqondweni ukuthi kulo Isawu ngasuka ngenzeni. Yes. Uyafikelwa yikwesaba. Sizakungena kulokho ubana wafikela njani yikwesaba. Sizakuyangena futhi ngitsho lempilo yakhe sekhonale edinga ukuthi aphumule kodwa ehlala lezigigaba ezehlukeneyo. Kodwa sifundani bathandekayo ngokuthembeka kaNkulunkulu ekugcwalisweni kwesithembiso kule indaba kaJakobe. Lapha sibona ubuqili, imuli lokuziphatha thize okuthanda ukuphikisana lentando kaNkulunkulu. Sibonani ngamafitshane? Uyabona uNkulunkulu uNkulunkulu lo esimkhonzayo uthembekile. Uluthando, uyabekezela. Ebantwini bonke eBhayibhelini ungafunda nabo, abantu bonke uNkulunkulu asebenza labo ngabantu ababelamaphutha thize. uNkulunkulu wabekezela walungisisa. Kuzimuli zona lezi ezingahambi kuhle, ezingela ukuxolelana, ezingela kuthandana, uNkulunkulu injongo yakhe yavezakala. Mina ngithole ithemba lokubana lasemulini yami engaqedakaliyo uNkulunkulu le ulakho afuna ukukwenza ngami. Mlaleli, yiloba kuyini okwenzakalayo emulini yakho, ake ulalele uThixo umuzwe ukuthi ufuna ukulungisisana, kuyini angakwenza, angakufeza ngempilo yakho la ngempilo yemuli yakho. Ufuna ukukhuluma? Ngikhangele ukuthi ungakhangela vele genealogy kaJesu lapha phuma khona, ugcwele izikiwi, izifebe, konke ongakucabanga, but uJesu makes his way khona phana kunjalo. Uyabasebenza bona liyaphutha icebo kaNkulunkulu ababengani outcast abaqedakali. uJesu udinga abanjalo. Kulomunye umuntu mhlawumbe ongabe silalele othi mina vele kanti ngiyini, ngizakwenzani, sengisehluleka vele ongasela hope, but uJesu udinga abanjalo. Ufuna wena in particular ukuthi afeze usindiso loluntu ngawe. So singazikhangeleli phansi. Ngenye indlela ungaze ube lephutha empilweni yakho. Buyela kuNkulunkulu. Uzagcwalisa isithembiso sakhe. Hayi siyabonga. Akusifundele uGenesis 32 verse lika 6. Uzakweqa uyengifundela u9 up to 12 kodwa asiqalisele uverse 6. Okay. Uverse ngo6. Izithunywa zasezibuyela kuJakobe zathi sifikile kumnewenu kuIsawu laye uyeza ukuhlangabeza lamadodana angamakhulu amane. Uverse ngo9 mana khonapho kulama verse sihlangana lezithunywa uJakobe andisithe usesuka kulabani lapha usebhekane lo hambo lonjani lokuya eKhenani, kodwa ngovalo lwakhe uthi manje lapha uza kuthini umnewethu. Abesitshela izithunywa one azinike amazwi ukuthi lifike likhulume lisithini. Andisindawonye. Aqakathekise ukuthi bazambiza Nkosi abatshele konke alakho. Kodwa into ethusa uJakobe kakhulu yili verse ayibalayo kathesi ukuthi usesizwa kuthiwa uzale 400 amadoda
empi behlomile kwamethusa ngamandla. Maybe mfundisi usakhuluma khonapha. Uyazi nxa uzama ukuthi ubuyisane lo muntu. Ngesikhathi lithi libuyisana nxa ukhanyele ubona umuntu lo yena uza ngemkhonto la ngenkemba. Kwesinye isikhathi uyabaleka kumbe ucabange otherwise uthi baba Maforo uthi hayi wothi nchiyane lakho. But loba ngokwenyama kungani kuyesabisa but ungakhumbula ukuthi ukhona othebuyela uyebuyisana lo mfowenu uyelungisisa then we are good to go asisoze siyesabe sizahamba ngesibindi ukhona othebuyela yes uvalo lokho lumthuma ukuthi enze akusifundele uverse 9 kusiya ku12 uverse ngo9 uJakobe wathi futhi uNkulunkulu kaBaba uAbraham uNkulunkulu kaBaba uIsaka inkosi owathi kimi buyela elizweni lakini lezihlotsheni zakho njalo ngizakwenzela kuhle kangiufanele wonke umusa lakho konke ukuthembeka okwenzeke encekwini yakho ngoba ngilodondolo lwami ngachapha le iJordani khathesi ke sengingamaqembu amabili ake ungiphule esandleni somnewethu esandleni uIsau ngoba ngiyamesaba hlezi afike angichaye unina phezu kwabantwana ayezwe indaba ngumthandazo kaJakobe lo sizwa ebalisa into ezingaki mina ngizwe lapha ebalisa okokuqala ezehlisa ngobuqotho angithi okwesibili enanzela umusa kabani kaNkulunkulu angithi okwesithathu edinga unjani ukuvikelwa yes uqambile lapha ukuthi ukhumbula futhi ini izithembiso angithi ukuwathi naye hamba abesebonga uNkulunkulu ngalezi zinto ke now kuyini okwavule kuhlupha umoya kaJakobe uma esondele ezweni lakibo kuyini okwamkhathaza kwamenza waletha imithandazo enjengale esesithe sayibalisa mhlawumbe ungakhangela futhi umthandazo lo ikakuthina kakhulu esesiphile ensukwini zokugcina we are afraid ukuthi sithi claim ama promises kaMlungu siyesaba sikhuleka sisimbambatha sibhodabhoda sehlile ukuziveza but uJakobe uthi nguwe othe ngibuyele ngale lead me umfowethu ngiyamesaba angikwazi ukuthi ngiyenzeni but ngoba wena uthe abesethemba khonapha so kwesinye isikhathi kuyasinzimela but yena lo othe phuma uhambe endaweni ethile uthembisile futhi kayikulibala uzacwalisa ngomthandazo indaba lethwa nguMadube lapha yathatheki yabona indaba kaJakobe uthe suka ilizwe antu suke baleka into ayibalekela uyayazi lobuqila ayibenzile uyakwazi ukuthi ulephutha kodwa sithola sifundile ukuthi wayeliqili wasesiya kumalume laba bafika bamqila la usefundile la uyazisola seyindoda esiguqukile njengoba isihloko sethu sisitsho ukuze asuke amlande uJehova ngumuntu ovumayo uyabona uNkulunkulu isizathu athi uDavida yindoda esenhlizweni yami ukuthi uDavida wayewona kakhulu avume futhi angabaleki abuyele kuNkulunkulu avuma amaphutha akhe athi yime ngonileyo angenzi lokho kwathintwa uMadu ukuthi siyafuna ukumbambatha sibhodabho uNkulunkulu uyasazi lesikwenzile kumele sicace kuJehova uJakobe simthola la ebuya adinge kubana axoxisane lo nkulunkulu ikho lapho kuthiwa ubusuka buchitha lo nkulunkulu ebindana lezulu kuyadingakala ukuthi mina lawe sibe lenkambo enjalo sibindane lezulu yes ngithethe amagama akhe ukuthi kwesikhathi siyakhohlwa usenziba lesililo ukuthi ukuklema izithembiso mina ngifuna ukukhuthaza abalaleli lathi sonke ukuthi nxa sikhuleka imthandazo ephendulayo ukuthi dinga lapho uJehova athembise khona ususithi uNkulunkulu lapho ngithembisile for example khonapha encwadini kaJakobe esehluphekile engqondweni zakhe ngoIsu kimi ngingabona uPsalm 50 verse 15 lapho iBhayibheli ithana ngibiza esikhathini sokuhlupheka mina ngiza ukukhula wena usunjani usungidumisa so uNkulunkulu
simbiza sikhangela ukuthi uthembiseni ufuna ukwenda uthembiseni uJehova ufuna lokhu uthembiseni uJehova ungakhuleka ulandele izithembiso zikaJehova awunaphutha ngibe sengithathela lapho okhulume khona ke ngokubindana loNkulunkulu akusifundele ivesi ngelika 24 usukhomenta mbona ukuthi ufuna ukukhuluma khona okay mhlawumbe ngingakabali kulezinye izimpi esingena kizo ezimulini esingasoze sazinqoba sodwa ngamandla ethu vele we will never kudingeka ukuthi sibe lomqondo njengokaJakobe ukuthi ngedwa vele umnewethu ngiyamesaba lamandla kangilawo but yena lo esike sakhuluma ngaye ukuthi nguyonsusileyo ngale komalume wathi buyela nguye futhi okumele ngimbikele izimpi zona ezifanayo nansinda nguye okumele angilwele ahambe lami angangichi ngoba ngingambikela konke kuzangilungela uzangithunga ulungile ukufunda ohlanje bambe lokho kuqhatheke kangakanani nxa lixabene lomfowenu okudinga ukubuyisana laye njalo ucelela kuNkulunkulu kuba akusize partly usukuchilo funda iverse lana bese likhomenta ke kulokho uverse ngo24 uJakobe wachiwa yedwa njalo indoda yabindana laye kwaze kwaba semadabukakusa kodwa isibonile ukuthi kayimehluli yathinta isikhoxo senyonga yakhe isikhoxo senyonga kaJakobe saqhuzuka ebindana layo yasisithi ngiyekela ngihambe ngoba sekusemadabukakusa kodwa wathi kangikuyekela uhambe ngaphandle kokuthi ungibusise uqhatheke kangakanani ukuthi nxa lixabene lomfowenu lidinga indlela zokubuyisana futhi mbani umele aqalise ikakhulu nxa sikhanda indaba kaJakobe ungabala uMateyu ngo18 uthi yena wena oniweyo nguwe odinga ukuthi libuyisane funa lo okonileka kwazi ukuthi unjani so indaba yakhona andithi nasonela uJehova wasesilanda yena wabuyisana lathi lawo akhuthaze futhi uJesu ukubana nxa ususiyanikela nxa ukwazi ukuthi uxabene lomfowenu shiya umnikelo wakho ubuyele liyobuyisana izihlobo ezithandekayo indaba yokubuyisana iqhakatheke kakhulu ekukhonzeni kwethu ukukhonza kwethu akuphelelanga singabuyisananga inengi lethu siyahamba ezinkonzweni ngempela viki sisiyakhonza kodwa sixabene ikakhulu labafowethu begazi asibuyisananga sihlabelele sicule silabangani asifundeni ukubuyisana uNkulunkulu uyamthanda amguqule ibizo lakhe why usevumile ukuthi sembuyela kumfowethu siyebuyisana after 20 years esebuyela kumfowethu ukuthi bayebuyisana uNkulunkulu sehlangana laye babindane iBhayibheli lithi kwafika indoda yambamba wasigagadlela wabindana watinanzelela sokuseya kumatha ukuthi hayi lo asimuntu lo wathanga ukuthi ungambuzisana wamthinta esemthintile ivese balwe laphana okunye kunithathekisileyo yikuthi uJehova nxa wayesilwa lengilosi le kuthiwa uNkulunkulu ngokwakhe akula muntu ongalwa loNkulunkulu anqobe hayi ayisikho uNkulunkulu wayemamncedisa kuthiwa wasemthinta inyonga yakhe ngithi phela one umfundisa actually uyamenza azibone ukubana akanamandla yena vele kalamandla nxa uthintwa nje kuphela ngaphumela emelana lani bakithi ukuthinta lesitha sakhe kodwa semenze waba wesi engabaleka thini useyisigoga futhi la semele nje ukuthi amvezele ukubana hayi amandla kimi ayisikho ukuthi wena ngolamandla sike sathi sifunda lapha ibhule lana ngokuphuma kwabantwana baseGibhithe uthi andithandanga ngoba lamandla ngoba lalibuthakatha yikho ngalithanda loJakobe kunjalo wamkhethe emncane izamnqobela esebuthakatha ubaba uMafaro lapha uthinte ngobudlelwane kubuhlungu yazi ungakhangela okwenzakala ezimulini la siyakhonza endlini but kube mnandi kube kuhle kuhlatshelelwe but nxa ususiyabuyela endlini suqoke esinye isimo ngoba into azimanga kuhle ngani kodwa vumani ngithi liyakwazi akulanto emnandi kumbe lethu ukuthula njengokuxola lokuxolelwa nxa waphambanisana lo muntu bona ngani ungakuzwisisa ngcono ukuthi ngelanga leliyane labuyisana ngakho kuba lenye peace engakaziyo uyahlaliseka even health wise emzimbeni nje kuhlanzeka lejwabu liyatshintsha ngoba
okade kungani kuyakubandezela kuyaphela. Kanti vele mbani opikayo oxolela lo ngaxoleliyo. Ongaxoleliyo nguyopikayo ngoba uvela lesigaqa ahlule ukusiginya esimount and futhi khangela uJakobe isigaqa lesi samount 20 years lonke esithi azame phela ungakhangela ngelinye ilihlo umalume lapha uyazama ukuthi amnika abafazi athi nampa engcenye baza njani kuza yehla athokozo kwesikhatshana but iqhubulelana just because ababuyisananga lo mfowabo likhona after 20 years. So sihleze emakhaya sihlezi lapha esikhona kulamaqhuba amanye siwabambileyo umlimi afuna siwadilize namhlanje kulebizwe elitsha okumele uliphiwe namhlanje emlaleli ngenxa yokuthi usuvumile ukuthi sigaqa lesiyana sincibilile. Akungifundele uHosea ngo12 ivesi ngelika 4. Yeah. Sifundani number 1 ngokuchitha ubusuku ekhuleke nguyedwa. Njalo futhi uHosea uchaza njani lesi sehlakalo kukhasi lika 12 verse 4 kulesifundo bani ngokukhuleka ngifuna ukuthi ngihle lapha sifundani ngobuthakathabo kaJakobe ngoba uPaul uthena nxa ngibuthakathaka lapha enjani nginamandla khona usukuchilo kunye kwangikhona kodwa awusifundele uHosea ngo12 verse 4 uverse ngu4 yeah yebo waba lamandla phezulu kwengilosi wanqoba wakhala izinyembezi wayincenga eBhetheli wamthola lalapho wakhuluma lathi. Lapha yes sisihlangana laye ekhala enjani enguyedwa nithe kuqhatheka kangakanani ukuthi umuntu ayichitha ubusuku enjani enguyedwa lapha ekhuleka khona kwakulezi nyamazana kwakulezi ngebengo lakho konke okuningi namfuna ngathi ukuthi kuqhatheka kangakanani ukuzinika ithuba lokukhuleka unguwe wedwa. Yes ngicabanga ukuthi lanxa wayethandaza uJakobe lemuli yakhe kazange aveze ukuthi wasuke yenzeni emuva mhlawumbe nxa wawe ukukhuluma engxe wawadlula phezulu kwakho okuthi ukuthi ukusala yedwa sethandaza sebindana lengilosi wayesevula kathesi konke okungaziwa yemuli kulezinye izinto kumbe amanye ama situations esingeke siwabike ku family altar nxa sithandaza lapha adinga wena lo mlimi ukuthi ucela amandla kulwena ungabala uMateyu uthi wayehlala uJesu aphume kubafundi ayethandaza yedwa lapha ayecela amandla one on one lo baba kukanganani thini sesiphile ensukwini zokugcina kudinge ukuthi siphume lathi ngoba amandla vele siwathola emthandazweni kudinge ukuthi uyeletha lona udaba uyiwathi ispecial lolwezimuli kunzima ukuthi usukumela phana emphakathini ukuthi uyekhuleka uqalise ukuba lisindubo zemuli yakho but wedwa umlimi yikho lapho ngamtshela khona and he is ever ready ukuthi alalele aphendule imithando. Yabona ke maforo indaba nale ayilethayo la ungakhangela futhi kuJeremiah ngo30 verse ka5 kuya ku7 yes iyathutsha kodwa sikhangela abantu besikhathi salamhlanje kuyini esikufundayo ngenkambo kaJakobe ihambelana njani lenkambo yabantwana bakaNkuluNkulu esikhathini sokugcina lapha umusa usuvaliwe nxa sifunda uRevelation 22 verse ka11 somezi ukuthi kuphelile onesakasala kanjani enensila ya kuyini esikufunda kuqhatheka kangakanani ukuba izono zethu zibe ngezithethelelweyo lesi sikhathi singakafiki ngomfanekiso sokubona kuJakobe. Uyazi omunye lobayo uthi yena singashumayela silahlwe sihlabelele silahlwe kodwa ngeke sikhuleke silahlwe. Alright. Nxa kulento eqhathekileyo esiyisayo ngumthandazo ungakhayela even emabandleni endaweni eziningi iprayer band uyathola ukuhlekana kwabantu kumbe ngogogo futhi abantu abaningi bayabuya bafuna ukwenza umsebenzi kaBaba futhi bengelawo amandla lana usethintile ukubana abaningi siphila ngomthandazo wokudla khuleka umntwana uphonga uvuka ekuseni okuqhathekileyo kuba lethuba uwedwa ebese sithi osixwayisayo umthandazo wenze emphakathini awumelanga ube mude mfitshana awumelanga udlule 2 minutes uthi yadini ingilosi kodwa umthandazo kuthiwa umthandazo ensitha pray in the closet uwedwa ubusuku bonke ngabuchitha uJakobe wachitha uJesu wayechitha sikope yena uphendula umbuzo lwana
abaza kunqoba ekugcineni yilabo kuphela abalamathuba loNkulunkulu ababindana lezulu kathesi ngaphandle kwalokho uthola amandla ukumelana lesikhathi esinzima esiyakiso okuthiwa isikhathi sokuhlukunyezwa kukaJakobe angena kiso okwenza wanqoba uJakobe yikuthi wayesemthandazweni vele kwakuyimvelo yakhe watholakala futhi engapi esemthandazweni lokho awuyikuqalisa sisenkangala ukuqalisa khathesi kube yihabit yakho xhumane lezulu yikho kuphela esingathola amandla so siyalikhuthaza abazalwane sihlobo ezithandekayo nesilaleyo loba kuyini ongena kikho akukulethe esihlalweni kule hubo lika number 100 uthi yena siyalahla ukuthula ngokungamnaki kwethu abese sithi uthi kulezinye inhlungu esingena kizo ebezingadingakala what needless pain we bear ngokungamnaki kwethu so nxa singabusa kuJehova konke sikugiqele kuye sihlobo esithandekayo siyakunqoba lo iso siza kumelana laye ngoba sixhumane lo wani lo mntana ngizwa lesithi lona akwanelanga ukukhuleka ngisebandleni kuphela akwanelanga ukukhuleka ngilemuli kuphela labangane bami kuyadingeka ukuthi lami isiqu sami loNkulunkulu yes futhi ngizwa sisithi thina siyeza isikhathi sokuhlupha esinye sikaJakobe kasihleni silungisele kathesi izolo zezibe ngezithethelelweyo siyabonga ngifuna siye phambili alright emthandazweni kaJakobe lapha mfundisi kulamazwi akhulumileyo esebindana lengilosi lapha ingilosi ithi ngiyekela ngihambe uthi hayi usenanzelela ukuthi hayi man asomuntu lo kade ngilayo abese sithi yena angisoze ngikuyekele ungangibusisa balaleli yena wasuke ebusisiwe ngaye wasuke ebusisiwe ngubaba but usefuna esinye futhi isibusiso uyazi balaleli asingayekeli ukuthandaza nxa umlimi engasibusisanga ukhona ololutho oluthila lukhulekelayo maybe seluleminyaka ungasuke enyaweni zikaJesu engakubusisanga uJakobe wahlala ubusuku bonke waze wabusiswa ekuseni ubusuku bonke khuleka mhlombe kathesi kusasebusuku kuwe hold on ngoba umlimi lesibusisa sanje udinga ukuthi ubindane laye kuphela nansi indaba akusifundele uGenesis ngo33 verse ka1 kusiya ku4 alright ivesi ngo1 uJakobe wasephakamisa amehlo akhe wabona khangela ke uEsau esiza lamadoda angamakhulu 4 kanye laye wayesesehlukanisa abantwana phakathi kukaLeya loRasheli lenceku zombili wasebeka inceku labantwana bazo ngaphambili loLeya labantwana bakhe ngemuva loRasheli loJosefa ekucineni yena uqobo wasesedlula phambi kwabo wakhothamela emhlabathini kasikhombisa waze wafika eduze lomne wabo nansi indaba efundile ukuzehlisa yes yabona into yokubuyisana lomunye loba bekonile ayilula idila nokuziphakamisa ukuziqakisa ipride yabona uhlupho ngingeke ngathi ngiyaxolisa kuwe mfundisi ngiyaziphakamisa nxa sokudilikile sengingakhothama kasikhombisa ngivume ubana uyinkosi yami ngendlela engabusiswa ngayo lami kasikhombisa sembuyisela ngoba izibusiso lezazathi zibuya kwathiwa wena uzaba yinkosi uzakukhothamnyelwa izizwe so ayesekuthi uthi hayi mfowethu hayi wena nguwe inkosi yami uhlahambe phambili uthi qedelana lami laba abantu basihlundinta kulabo baba bathumela abantwana phambili kodwa nayimela indaba yakhe uthi hayi yimi ngonayo khangela okwenzakele ngibona uJakobe seguqukile asoJakobe 20 years lo hayi setshintshile yes so lathi enkambweni zethu asivumeni umlimi angasithinta sivume sibuyisane labantu izihlobo abangane uza kusithungamela uza vele maforo kunzima ukuxola nxa usaziphakamisa kanti uvele uzazivika kanjani umuntu lo ukuthi uyamxolela wena uvele lokuziphakamisa ukuxola kudinga ukuthi uzidele uthi come what may I have to face this for the sake yokuthi sisindiswe kudinga ukuthi ngizidele loba uEsau wayesesabe sokunganani
but kwakudinga ukuthi uJakobe azidele endela kanye uyazidela nxa ekhothama laphana kungenxani vele wakhothama kasikhombisa nxa ekhothama khona laphana kasikhombisa uzama ukuthi athi abisele izibusiso kuJakobe ku-Esau leziyana yezithethe athi hayi ngakuqila kodwa wena ungumuntu akababa njalo izibusiso zona eziyana ngiyazibisela kuwe vele zazingangifanele khonapho ungakukhangela kwakuvele kukhulunyiwe ekuqaleni ukuthi omncane umama wabe sazithwele lapha ukuthi omncane uza kubusa kodwa uJakobe yena njengebizo lakhe waqala waqilibezela umlimo wazithola ngodlakeni izibusiso leziyana so nxa esekhothama laphana umlimi usembusisile vele ngapha ngendlela usebuyisela ke lokhuyana kade kuwonile ukuthi hayi mnewethu thatha izibusiso lezi thatha ahlathi inkosi athi mina ngimncane but thina if we approach our challenges kumbe labantu kumele sixolelane labo ngokuthi vele mina ngiyimi bazasehlula basilimazi siyabonga kuyafakazeka amazwi kaJesu Kristu uthi ozehlisa abemncane ngiza kumphakamisa namhlanje ilizwe lakwIsrayeli ukhulumile kunithathekisile khona kanti bizwa kuthiwa ilizwe laku-Abraham ongiwaqala ukubizwa kuqala libizwa ngo-Israyeli bengifisa ubana ngizwisise lokhu uJakobe esebhekane lokhoza lo-Esau sebe wambamba bangana uthi ngibona ubuso bakho sengani ngibone ubuso bukaNkulunkulu atshona nalamazwi ungani uyaphupha sike sathinta ngokuthi ungakhululeka enhlizweni kumbe ungaginya isigaqa lesiyana esegrudge olaso uyakhululeka ube at peace uyahlanzeka nje so nxa ukwangwa ngumne wabo laphana kwenza abe lenye intokozo efithizele linye ibhathani yokuthi lanxa esebona umne wabo ambone ngempela ukuthi hayi lo ngubhudi odeserve isibusiso engangizitshontshile so ukuthi azathi nxa ngikukhangele ngibona ubuso bukamlimu yisayini yokumphakamisa umne wabo ukuthi zwana mne wethu angisakuboni njengobhudi ukuziletha kwami kuwe vele sengikubona ukhona phana take your position lasempilweni yakho uyazi okulethwa nguMadu singakuthatha ngalindlela futhi vele ungakhangela omunye umuntu umfowenu ngoba into wenziwe ngumfanekiso kaJehova uzambona uJehova kuye uzehlise kuthiwa indlela awusamboni ngoba okwenza sirobha abanye abantu sinyathezela abanye abantu asibaboni njengabantu anti mina ngithi mina yimi engifanele ukuthola lokho ingqondo leyana eselfish yokuzicabangela ngokwami kuphela kodwa la selengqondo kaJesu wena ulambile wena nekubuzibulo bakho nibuze anti oqele ukwazi ukuthi ukudla into lokho kwakuyikudla kwangikhaya vele ayiso budget yakhe kodwa wathengisa kanti so ingqondo leyana yokuthi akube yini leyana ngqondo yayo kuJesu yokuzehlisa loba wena udize ucabangele omnye umuntu so nguthethe ngendlela yona leyana ukubana uthola futhi umusa wenzelwe uNkulunkulu sesenzelwa ngabantu ayibekithi ingqondweni leyana yokubuyisana sizawubona umusa ngempela yikho isihloko sethu sisithinta uJakobe esetshintsha esiba ngubani uIsrayeli konke asekwenza sokunjani sokunomahluko akusibalele uGenesis ngo34 verse 1 kusiya ku4 verse ngo34 uDina indodakazi kaLeya indodakazi kaLeya ayizalela uJakobe wasephuma ukuthi uyabona amadodakazi elizwe amadodakazi elizwe alright njalo uShekhema indodana kaHamori umHivi isiphathamandla selizwe sambona samthatha salala laye samona inhliziyo yaso yasinamathela kuDina indodakazi kaJakobe yasithanda intombi sakhuluma kunhliziyo yentombi uShekhina wasekhuluma kuHamori uyise esithi ngithathele intombi ibe ngumkami
asibambe khonapho sifundane lapha. UJakobe useselizweni sebuyisene lomfowabo kunjalo usekhanela ukuthi akahlale ngokuthula ezweni laseKhenani. Useza wakha lama altare. Kuyini esikufunda ngokwakha kwealtare na ayekwenzile? Futhi uJakobe uhlangana lenhlupho bani ezintsha ezweni lesithembiso nxa sibala njalo bebala uGenesis chapter 34. Lolu hlupho silubona lolukhulu kangakanani njengoba sibona uSimyoni loLevi begcina bezimisela ukuqeda isizwe sonke ngokona komuntu oyedwa. Kuyini okumele bakwenze ukulungisa uhlupho lokuthatha ebantwini abatsha kakhulu lekhamu lako-Israyeli na? Asesiqoqile khonapho. Okokuqala esimele sikufunde yikubana izenzo zethu zilomphumela. Yiloba kuyini sikwenzayo sibadala sibatsha asiziphilele. Alright. uJakobe usethola ukuthula. Nangu untombazana iBhayibheli lihle licace ukuthi awudina wasuka wathi akayibona amadodakazi kanjani awelizwe yakuzwa yini. Iningi lethu intsha ngibuye ebantwini abatsha siyaphuma siyekholisa umavuza uphathi kusendaweni ezijiyene ukuyazijabulisa kunengi kade sokwenzakalayo vele soku-advansiwe. Uyazi isithembiso ungwesikhosini usukhona ngale kuyini okwenzakalayo. Mina ngikuthandabuzi vele abantwana bethu abanengi bayabanjwa kanya sikhona ngale. Ama drinks la aspayikho abantwana benza izinto akade bengafuni ukuzenza. Akuchaze ukuspayika efuna omunye umuntu kakwazi ukutshona ukuspayika babenzeni. Bayithatha nje idrink leyi bathele kumbe bafake idrug elithile phakathi. Angabathontisela kumbe angaphosela okuliphilisi kumbe kuthini ngone usunatha usuziphatha ngenye indlela kumbe ayilala lawo ungakwazi irep yona le kumbe ubanjwe physical khona lokho esikwazi ngobudlo. So esikutshoyo ukuthi number 1 iphutha lethu njengabantwana besikhosi singayidlalela emagcekeni kaSathane. Siyekholisa sikhona ngale. Eminye imingcele sifakelwe ngabazali bethu. Mfundisi Mlilo ufakile umthetho ngekhaya ukuthi umuntu kangene ngo6 ayisikuthi uyancindezela uyabathanda uyakwazi ukuthi ngale kuka6 kukhona okwenzakalayo kodwa iningi lethu asikunanzeleli khona lokho. Ebengikusho ukuthi sewonile umfana wakomlilo lapha ihlazo libuya emulini. Nampa abafana ababili bathi lokho akujwayeleki vele thina sendiselana bako-Israyeli sebesiyakulwa kuthiwa babulala isizwe sonke amadoda wonke ayekhona. Kodwa uJehova umthetho wakucacile umuntu udliwa licala lakhe akula muntu ofela icala labanye bakwenza ngenye indlela. Engakutsho mina engunanzelele nguSathane wayekwazi ukuthi uNkulunkulu nansi umuntu ambusisileyo likho kwakuzazalwa khona uJesu sefuna uhladilize khona phana alethe ingqabo sokulwiwa. uJakobe uzakhala ethi mina thina sibalutshwana bazasibulala basiqede andiyakuba ngendlela eselenze ngayo ngoSathane wayekwenzile konke khona lokho. So esingakutsho sikuletha ku-application khathesi abantu abatsha siqapheleni singayangisisi imuli kumbe izenzo zethu ubone sokuthonisiswa abantu abanengi sebephakathi kwecala lezinto wena ozenzile amaphutha owenzileyo kungaba yikuyatshontsha kumbe kuyini okwenzile njengomuntu omutsha sicine sesingena ezikweredeni sonke ngenxa yesenzo sakho. uSawuli nxa ephenduka laphana uSamuel esembuza ukuthi kade amabhera lawa ngawani. uSawuli abesesithi hayi ngithole zinhle ezinonisiweyo. Umphendula athi ukulalela kuhle kwedlula amanono embu. Ngikhulume labanye bami abantu abatsha esikwenzayo kunzima and isikhathi esiningi we are so defensive sisithi sikwenzela mina size sikhothe leBhayibheli elithi jabulani sizwe ebutsheni bakho bese sikhohle ukuthi injabulo lesizilethela yona izas affecta kusasa ayikhona thina kuphela kodwa iza affect imuli abadala baze bathi inyoni ichayelwa abadala ngaze ngiwone mina kuza affecta ngaphi ebadaleni kuncane ngokwami. uDina waphuma endlini yesikhosini waya associate labantu bangale phandle kulengozi ukuphuma esibayeni sakomlimo
uthi ngifuna ukuyakuzwa phandle hayi sijayele ukuthi thina mfundisi hayi ngizamphendula hayi mina ngizawitnessa siwitnesse ngendlela eziyingozi futhi ezingayisizo isikhathi esiningi yitho esande ukuthi siwele phandle kulokuthi abantu laba sibalethe endlini ngiyalixwayisa abafowethu labo dadewethu ukuthi kunzima phandle lapha ama decisions esiwenzayo azangcolisa ibizo likamlimo angcolise ibandla ongena kilo angcolisa umdeni wangini sigcine sisola lezi busiso kade kumele sizithole ngendaba kadina kuphela ukuthi waphuma lapho kwakumele aye khona kasidingeleni khonapha phakathi umlimi uzasithungamela ngoba nguye okhipha ubaba ngalo uJakobe wathi buyela kwabakini uyakwazi ulecebo lemuli yonke yona leya yes kanti labantwana balungisisa indlela enjani engayisiyo usetshila umaforo ukuthi kwakumele bakhangele uma wona acha abantu njani bonke kodwa konke ubangelwa ukuthi njengalokhu namhlanje siphathi kokuhlupheka angithi uEva la wasuka kuAdam wabona isihlahla so kuqhathe bona sonke isihlahla sokusinjani sesibayeni akumfundele usiya phambili lapha ngifuna uyefunda uverse 30 sahluke sifana naye lo 31 usungifundela u35 sukela ku1 uyefika ku2 uverse ngu30 kaGenesis ngu34 uJakobe wasesithi kuSimeon loLevi lingihluphile ngokungenza ukuthi ngibe lemvumba phakathi kwabakhileyo belizwe phakathi kwamaKhenani lamaPerizi njalo lingumhlutshwa futhi bazangihlanganyela bangichaye ngibe sengichitheka mina lendlu yami basebesithi amenze yini udadewethu basebesithi amenze yini udadewethu njengesifebe 35 iverse 1 to 2 iverse ngo1 u35 abesesithi uNkulunkulu wasesithi kuJakobe sukuma wenyukele eBhetheli uhlale khona umenzele lapho ilathi uNkulunkulu owabonakala kuwe mhla ubaleka ebusweni buka Esawu umnewenu uJakobe wasesithi kundlu yakhe lakubo bonke ababelaye susani onkulunkulu bezizwe phakathi kwenu lizihlambulule litshintshe izembatho zenu asisukume senyukele eBhetheli ngimenzele khona uNkulunkulu ilathi owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami njalo waba lami endleleni engahamba nansi indawo sesimbona ukukhulumile kade umaforo lapho kuthena wakhala uJakobe ukuthi hawo bantwana selingenzeleni sibalutshwana bazasichaba sibhuqe sonke u35 verse 1 usiya ku2 usethe uthi suka uye ngaphi uye eBhetheli kulezifundo bani nxa esemele asuke sizokuthwana wachitha zonke wathi akulamuntu ohamba lezithixo la sekuthiwa uyafika akhele uJehova ialtar khona ngale kulezifundo bani maqonana lokukhonza okuqotho kusukela lokhu okwenzakalayo lapha kulesi sifundo kulesifundo bani uJakobe okuthula bekukhangelele akasakutholi uNkulunkulu uyamkhuthaza ukuthi uJakobe enze njani kasuka eBhetheli iBhetheli lona futhi litshoni alright ukhonza uqotho kanti iBhetheli vele litshoni mhlawumbe asike sikhangele uNkulunkulu right uSathane ulandela izimuli ngenye indlela ebuhlungu kakhulu vele kafuni ukuzwa kuthiwa kulokuthula ezimulini abantu uSimeon loLevi baqeda kubulala isizwe lesiyana ngenxa kadina khonapho uJakobe udangele phakathi kokwesaba ukuthi isizwe lesi singamvumeli uNkulunkulu uyazibonakalisa akhulume la yathi zwana ndoda suka lapha uye endaweni le eBhetheli uNkulunkulu is ever ready to attend to our stresses nansi indaba uhleze ready khona phana kusasenzima uNkulunkulu uthi chip in ampheze
ngoba babengambulala uJakobe lemuli yakhe but ngendaba yokuthi umlimi uthembisile ukuthi izizwe zonke zizabizwa ngendlu kaJakobe uyamsusa athi buyele eBhetheli kanti kungani embisele eBhetheli ngale kulapha ahlangana la khona kuqala ephupho laphana waze waligcoba ilitshe leliyana wathi le yindlu yokukhonzela indlu kaNkulunkulu so uyambisela uthi lapho sungangakhonzi kuhle ngenxa yohlupho lolo luthini amcezekile athi hamba kuye ngikhonza ngale sengikuvikele so umlimi uyasisusa kwezinye indawo hayikhona ukuthi siziphakamise hayi but esenzele ukuthi siyembonge eBhetheli ngicabanga ukuthi uJohn wayesiyavuselela ukukholwa kwakhe lapha ukuthi sokwenzakeleyo but buyela abese sithi kumuli lapho engahlangana khona lo mlimi kakudingakali banoNkulunkulu akulo ngathi ongadumisa amakhosi amabili either uzathokozisa leyi ayekethise kweyini abese sithi chiyani konke yazi okumnandi ngemuli yana kuthiwa bavuleka baletha amacici baletha wonke ogolide bakuchiya lapha bahamba ngale sebehlambulukile sebesiyamelana lo mlimi uyazi indaba yokukhonza uNkulunkulu usifuna siphelele sithembele lapha izimpi zonke lezi zenzakalayo uJehova uyamvezela ukuthi hayi Jacob anisike sathinta ukuthi wamthinta inyonga yakhe waba weak ngasenamandla khathesi nanko bekuthembile kumbe wayenze ama peace deals okuthula okuzidingela uNkulunkulu napha abafana bayavuka badiliza ukuthula okwabe kukhona umlimi umveze uthi hayi Jacob wena themba mina phakathi kwezizwe zonke zona lezi mina ngizakuvikela ezimelana lawo uyazi mfundisi Mlilo Israeli khathesi sikhuluma kanje Israeli is super power ilizwe ilona leIsrael liqaqelwe izitha akula mngane weIsrael khona pa eMiddle East bonke izitha kodwa abayenzi lutho iIsrael khona pa nyanga ukubana umlimi izithembiso zakhe asinani la lokho asebekukholwa khathesi kodwa uJehova uthembekile uyavikela uyagcina ulokho bagcinile khathesi sikhuluma kanje akula umuntu ongavusa ikhanda yikho ayekuveza la bathi hayi wena hamba ngale kodwa nansi isifundo esithinto ngomadu ake nisitshiyene ezinye izithixo silobe sithandekayo abantu basechurch bathemba amanzi bagqize ezinye izinto abanye bathemba imali sibili kunenge sikuzwayo kwenzakalayo khathesi abantu bathemba izinto ezitshiyeneyo asifundeni ukuthemba umlimi abanye bathembe umka uDavid esaletha abanye bathemba amahasha abanye bathemba izinqola hayi thina sakuthemba ubani uNkulunkulu yikho ayemtshela khona izithombe lezana uRashel akabaleka lazo anti wayesechile ethi ayisenchiyele mina kolabani kobaba kodwa wahamba lezithixo ulokhe lazo yizo uNkulunkulu akhuluma ngazo labantwana bona bathemba into ezitsheneyo ukuthi hayi chiyani la uJakobe lungisisa umuzi wakho kathesi ke kungaziphi indlela thina esingaba esingazibona sesikhonza izithombe yiziphi izithombe kwethu impilo esingazibona sesizilandela ezabantu kumbe izinto yiziphi lezo zithombe omle sizibalekele singazibalekela kanjani lezo zithombe ezethu salesi sikhathi ngicabanga ukuthi kulezi insuku kulesithombe sisodwa esesihlupha abantu esiyimali omunye uke wathi ekhuluma wathi ungafaka imali la uJesu la kuthiwe akuvotwe imali yawini yathola amavotes amaningi kulo ngoba people are so hungry wonke umuntu ufuna imali khangela amabhizinesi apha kuthengiswa yonke into siyabe sihleze echurch khona pha ngapha ibusiness iyarana kuyabe ama-orders umuntu ulindele ama-orders khona amanye waphendule khona ephakathi ngapha uyahlabela ngapha uyavuma ukuthi so i-order engaka ifunakala so imali isisezithombe imali isingeyisinye yezithombe siye and kumele ukuthi siyinanzelele ngoba izasiwisa uSolomon uthi konke kuyize ngazama imali ngazama lokhu ngazama konke kuyize kugcine namsesithi kati inzuzo bani engiyitholayo emalini nzuzo mali kokuyisithixona kwami akula at the end of it konke kuyize kumele ngibuyele kuJesu bese ngisithi futhi ngithathekiswa yifather figure kaJakobe ngaso kumele kuyekhonzwa ugqoka ubuKristu ugqoka uJesu ukhuluma lemuli uthi chiyani konke
bangako obaba abakwanisa ukuthi batshela izimuli zabo ukuthi chiyanini lokhu bantu abami siyekhonza uNkulunkulu. These days vele ezimulini akusakhanyi ukuthi umpriest nguphi. Lo mpriest wendlu kasela ndaba lokukholwa. Abantwana kade bazakwenzani? Nginika i-challenge kubo baba ukuthi ake sikope kuJakobe. uJakobe uyahlalisa imuli yakhe phansi. Athi zwanini asesisiyakhonza asilahleni konke lokho. It's in the duty, it's one of the duties zomuntu ongubaba emuli ngoba ungumpriest ukuthi akhulumele emuli yakhe ayitshele lokuthi kukhonzwa nini. Uthi wena mntwana yekela ukubukela hambani la hamele bona sale sibuya sothi uthambani generation labo zala ubani hambani la nabantwana kusala umntwana bese sithana nqayene kubukela mina ke. Yes kumele siqaphele isihlobo esithandekayo ukuthi sishiyane lezithixo yikho sokumenyezelwayo ukukholwa kwethu akuphelelanga silokho sibambelele kumbe sithembe okunye. Isithixo yilokho okufaka maqala kuNkulunkulu. Stewardship sithi God first. Entweni zonke asifundeni ukufaka uThixo maqala. Yikho uJakobe ayekutshela imuli yakhe asithembeni uNkulunkulu. Siyabonga. Ngikhangela lapha awungifundele uGenesis 35 verse ka16 uyefika ku19 uyeqhubeka ku22 verse ngu16. Basebehamba besuka eBetheli kwakusase ngumango ukuya eEfrati. uRasheli wabeletha. Wayelobunzima ekubeletheni. Kwasekusithi ekubeletheni kwakhe nzima umbelethisi wathi kuye ungesabi ngoba lalo uza kuba yindodana yakho. Kwasekusithi umphefumulo wakhe usuphuma ngoba esesifa. Wayitha ibizo nguBenoni kodwa uyise wayibiza ngokuthi nguBenjamini. uRasheli wasesifa wangcwatshwa endleleni eya eEfrati eyiBethlehema. Ufundele 22. Alright, uverse ngu22. Kwasekusithi uIsrayeli ehlala kulelo lizwe uRubheni wayelala loBhiliha umfazi omncinyane kayise. uIsrayeli wasekuzwa amadodana kaJakobe ke ayelithumi lambili. Iyangithathekisa le ndaba. Lapho sehlangana lohlupho bani futhi olunye uJakobe. Ekakhulu emulini engane kayihlangani kahle abathi ngesilungu dysfunctional family. Imuli le injani? Umama sebelethile umntwana umbiza Binoni. Uba uthi hayi kabe ngubani nguBenjamini nangu umfana usesiyalala lobani lesancazi sika lokho zensika Jakobe. Kuyini hlupho bani la? Yebo. Uyazi oqala ezimesinazileyo. uJakobe ngibona uNkulunkulu lokho emfundisa. Uyabona ubutsotsi bonke lobana ayekwenza. Yilo bakuyini okwenzileyo kuyabuya kuyaphenduka futhi ungawuthola sokusebantwaneni. Ngicabanga ukuthi ngokunye kwakumenza wayezibona kubani kuRubheni ethi uright ngumfana lokusokwenza ngibona kodwa umuntu wazithulela wayibona kodwa zamthola kuGenesis 50 esemkhuza wamtshela ukuthi hayi lokho wakwenzayo kunjabulisanga ngaleso sizathu walahlekelwa yibuzibulo bayo. Ukuba bake kahle imuli engasebenzi kahle engasebenza engahlonipheni kodwa konke lokho iqiniso kubangelwe isithembo. Sike sakukhuluma mana icebo likaNkulunkulu vela isilo lapha sokulabo mama abangu4 anti yakubona so akusahambi vele angeke kwasebenzeka. Akutsho futhi ukuthi isenzo sika Ruben sasi right sasi wrong licala elikhulu kufana nokuthi walala lo mama wakhe akwenziwa lokho. So kodwa esikufundayo ngikubana uNkulunkulu uyabekezela. Ngithathekiswe futhi indaba yamabizo. uJakobe esefundile uthi into ophonga ukuthi awunyanikwe ibizo uthi uJakobe kube liqhiya baliqhiya. Lo wathwa nguBinoni ukuthi indodana yosizi. Wala uJakobe wathi akwenzi lokho. Mana ngimtshintsha ibizo. Athola ibizo eliqondileyo elikhomba lapha esiyabona watshintshwa ibizo. Wathi lokho kuzalo kuzaba ngokosizi. Lokho kukhumbula mina ngazala umama wahle wafa kwathini so indaba yanamuhla anti sifunda ngoJakobe eguqule esiba esikufundayo kubana asibe namabizo amatsha amahle amabizo alethemba.
kuzasenzela kahle. Ngiyanthokoza uthi obhinoni bonke amadodana azinsizi ekuzeni kwenkosi ayatshintsha amabizo senikwe igama elinjani elitsha. Kanti uNkulunkulu bathandekayo ugcwalisa njani izithembiso zakhe ebantwini abagcwele izono bona labo abanjengabo Rubeni kodwa isithembiso kaNkulunkulu siyagcwaliseka kunjalo. Isaiah 1 verse 18 uthi woza sixoxisane siqondisa uthi ngithandele isikhiwa lithi reason. Ukurizina lomlimi akuthi ukuthi wena uyabuya umlalele kuphela. Uyakuzwa ukuthi wena uthini. Liyaxoxisana akulayo. So no matter ukuthi ungaze uzibona unjani ungcolo kunganani, come and reason with umlimi. Umlimi uza kusebenzisa. Abanye sihlezi khona sesidela impilo but umlimi ulenjongo ukhona kumele umenzele khona. Mhlawumbe yikho siphila kusamele siguqulwe. Asingavuma ukuthi lize liphele lona leli thuba singaphiwa amabizo amatsha. Ngoba kusamele ukuthi sibe yisibusiso. Ngoba the same Jacob esengu-Israyeli wabuya waba yisibusiso kumne wabo. Ukuhlangana kwabo, ukubuyisana kwabo waba yisibusiso. Uhlezi khonapho lapho khona ulalele lapho khona. uJesu ufuna ukuthi ube yisibusiso komunye umuntu. Noma unjalo kadingi ukuthi uqala uzogezisiswa umbuye gegeza ngamanzi anjana buye unjalo umhlabelelo uthi ngithathe nginje. Sondeza usindiso nginje ngoba ungabuyisa ulungisisiwe kade ulungisiswe mbani olungisisa yelapha. Yeah. Hayi sonke asithembeni uNkulunkulu. Alright. Kukho konke sikwenzayo isihlobo esithandekayo esikufundayo asibeni lamabizo amatsha sibuyeni thintile uSambulo 2:17 uza kusinikeza amabizo vele sifika kuye uyasiguqula uspecialize ukuguquleni abantu asivumeni simthembeni konke kuzasikambela. Ungaba lelizwi lokucina ongalikhuthaza kuso sonke lesisifundo esimnandi kangaka. Uyazi indaba yokuguqulwa kwebizo imnandi ekuthini lapho esehluleka khona sesizame konke uJesu ufika sebenze yena aziveze yena ngoba uthe sethintiwe laphana ukukhumuka kwakhe inyonga he was very weak than before wayengasakwazi kungumuntu wenyama lokuthi wayezasukuma yengapi but uJesu watshengisa ukuthi awakha amandla phela la. Ungakhumbula umama lwana kuthiwa wayesitha ngaya kudokotela kube wesi omopa ayengaphi but the day ezama uJesu into zatshintsha. Ekseni vumani ngithi ake sizama uJesu. Usamza uthi test and see that just test ukutesta khona kuyane sikwenza sipheka asizameni uJesu singamzama uzasiguqula kasoza asidisappoint ngoba othembisile uthembekile and izithembiso zakhe zimile kunaphakade. Omnye usesithi izintaba zingancibilika lolwandle lusivukele kungabi lethemba kodwa mani sibindi nginguNkulunkulu. Siyabonga othembekile unjani othembisile unjani uthembekile amagama azatshintshwa ngempela. Ungatsho kokucina ukuthi sikhulekele asithembeni uJesu kukho konke sikwenzayo thina sinamandla asixhumaneni lezulu sibindane lezulu esikufundayo namhla akube lesikhathi loNkulunkulu sikhuleke kuzasenzela kahle asibeni lomthandazo. Amen. Jehova mahlululungileyo siyabonga ngesifundo sesitholileyo kulona leli viki esikucelayo Nkosi ukuthi sifunde ukuthile sifunde ukukwethemba izikhathi zonke ukuhamba lawe sifunde ukuvuma iziphambeko sibuye sigiqele konke kuwe sizelwe size singela lutho Jehova sifunde ukubuya kuwe size ubususamukela uthezwe sibuye sinje uza kusiguqula Nkosi esikucelayo ukuthi sisuke singabantu abangcono. Umthandazo wethu ukuthi konke sokwenzakile sizothatha benze intando yakho lathi sitholakale embusweni wakho. Ngumthandazo wethu ukukholwa ngameni kaJesu Kristu. Amen. Amen.